Scanvadel chocolat. Ausennu. Ugen minut da brienti, teireur vezen a rok. 200 gram chocolat, 100 gram amand varnugen, pem vi, diouloaiat sucre, meud a dolen. Da genta, teri ar chocolat e tammoubihan a lakad an ezo en ur gasteloden da deuzi en dourgip. Tena ar gasteloden divar an tan hag ouspena an amand troc'het e tammou. Teri ar vioù a dispartia ar melenou vi diouz ar gwenou vi. Da eul, lakad ar melenou vi gant ar chocolat teuzet. Leuskel da yenat. Bassa ar gwenou vi en gant ar meud a dolen. Pa vezan kalet, ouspena ar sucre. Bassa a dare evit ingala ar sucre. Lakad un drederen eus ar gwenou vi en di en yen a meska krin gant un lo a goat. Ouspenn a varlec'h ar peurest a meska goustadik. Lakad ar scanvadel en ur plat kleuz a lezel an ei er yenerez teir ur vespad.